azamura cross cyagezemo Junior Kamini Reyo. Uyu musore abantu benshi bamushidikanyagaho ariko atangiye guca impaka akubise umutwe w'isekurume. Uyu ni umutwe w'isekurume kabisa. Ikipe ya Rayon Sports igitego kimwe, ikipe ya Al Ahly Wadamadani ubusa Rayon Sports igitego kimwe icyandikisha. Reka turebe uyu musore wa Al Ahly Wadamadani uryamye hasi, bamukoreye ikosa, umusifuzi ahamagaye abaganga bo kuza kumwitaho. Ekipe ya Rayon Sports yandikisha igitego kimwe ku busa bwa Al Ahly. Ararengura umupira. Iyi ekipe ya Rayon Sports ikintu nayibonyeho, iyo badafite umupira barakwataka, ntabwo baguha umwanya wo kunyuzamo umupira kugira ngo ube washobora kubatsindana igitego. Tera cross bamushyira hasi, umusifuzi aravuga ngo genda ujye muri gym. Genda ujye muri gym. Ariko kweri iyi kipe iratoje, iyi kipe iratoje kwa Michel umutwe yerererere birakomeye. Bahereza umuzamu wa ekipe ya Rayon Sports, umuzamu wa ekipe ya Rayon Sports arababwira ngo mutuze mugenze gake, nanjye ndacyahari. Iyi ekipe ya Al Ahly iri ku mwanya wa 4 muri Sudani. Ni ekipe ikomeye, ngiye bajyaga bayivuga nkagira ngo ni ekipe yoroheje, ariko ukurikije imikinire yayo iyi kipe irakomeye pe. Bibutse ko iyi ekipe izakina CAF Confederation Cup. Iyi ekipe ya Al Ahly Wadamadani izakina CAF Confederation Cup. Ikosa awukuramo ni kona y'ikipe ya Rayon Sports. Corner y'ikipe ya Rayon Sports uruhande rw'iburyo rwa Rayon Sports, rukaba iruhande rw'ibumoso rw'ikipe ya Al Ahly Wadamadani. Turebe agiye kwizamura corner, umusifuzi ababwira ngo mugenze gake mutuze, nta cyabaye, mutuze mureke gushondana. Kona ikipe ya Rayon Sports arayizamura, bakuraho umupira usubira muri defense, basubiza umuzamu wa ekipe ya Rayon Sports. Umuzamu yohereza imbere igipira kirekire, Kamini wowe umupira umuzamu yawufashe, hereza umudefenseri wa Al Ahly umupira awohereza imbere. Mediane baragundagurana, Rayon Sports irawufata. Aba bakinnyi bafite ikintu cyitwa imbaraga kwe. Iyi Al Ahly irakomeye cyane, ariko nanone ntago wakwirengagiza muri inyoni. Umupira wa muri inyoni. Murabona ko stade Pele Stadium abantu baje, nubwo VIP na VIP abantu ni bake, ariko mu gice turimo cyo hakurino abantu baruzuye. Abantu rwose ubwitabire bw'abareyo murabizi, iyo Reyo iri gutsinda iri muri forome ibintu biba ari byiza cyane. Al Ahly bimanukiye, umupira
umupira urarenga, umupira warenze ni uwo guterekwa imbere y'izamu, bawuzanye bawuteye muri defense ya ekipe ya Rayon Sport, barawuhererekanya gake gake. Iyi ekipe igaragaza ko imaze kumenyerana, ariko mu bintu nabashije kubona iyi Al Ahly ifite defense, arawurengura ati ongera urengure, cenga Kamini umupira ati wawurengeje. Junior Kamini umaze gutsinda igitego cyiza, akubise umutwe umeze nk'uwisekurume akubisemo umutwe umeze nk'uwisekurume. Murabona ya masekurume mu cyaro iyo yabaga ari ku Rwanda ukuntu byabaga bimeze, binjira muri defense bahita bakuraho birukanka. Umupira warenze no kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sport ku ruhande rw'ibumoso wa Rayon Sport, ukaba uruhande rw'iburyo rwa Al Ahly bawurenguye, umuzamu kwa awuhereza imbere, umupira urarenga no kurengurwa na ekipe ya Al Ahly. Wad Medal niyo igiye kuwurengura, umuzamu awuhereza imbere, kufra ya ekipe ya Rayon Sport ya Wad Medal. Al Ahly niyo bari bakoreye ikosa umukinnyi wayo, wohereza imbere, umuzamu ahita agafata neza, arangije araniryamira arasinzira. Ikipe bibutse ko ari igitego kimwe cya ikipe ya Rayon Sport ku busa bwa Al Ahly, igitego kimwe cya Rayon Sport ku busa bwa Al Ahly. Umupira uryoheye ijisho, umupira uryohewe no kuwureba, umuzamu arawufata. Uracyari muri defense ya ikipe ya Rayon Sport, ku ruhande rw'ibumoso barazamuka, ngaho bagiye ikipe ya Al Ahly kuraho yirukanka. Umupira ufatwa n'umukinnyi wa Rayon Sport, yohereza imbere, umupira warenze no kurengurwa n'ikipe ya Al Ahly. Ikipe ya Rayon Sport irenze umupira. Nagira ngo mbamenyeshe ko iyi kipe ya Al Ahly ari ikipe ikomeye, yewe uko nayibonye, uko ndi kuyibona, ni ikipe ikomeye cyane, barawurengura. Bibutse uyu mukino wa gicuti, nanone ikipe ya Rayon Sport irongera irawurenza, nanone ni uwo kurengurwa na ikipe ya Al Ahly. Wad Medal, iyi kipe bibutse ko izakina CAF Confederation Cup nk'uko iyi ekipe ya Rayon Sport nayo izakina. Amakipe yo muri Sudani rwose yakunze iki gihugu cy'u Rwanda, u Rwanda rwa Gasabo. Bibutse ko ari amakipe ane azakirira muri runo Rwanda rwacu, amakipe ane yo muri Sudani na ekipe imwe ebyiri zo mu Rwanda. Ubwo ni iyi kipe na Al Hilal na El Merreikh n'ikindi kipe imwe, ndetse na Rayon Sport na APR zo mu Rwanda, nizo zizakira aya marushanwa nyafurika CAF Confederation Cup na CAF Champions League. Ikipe ya Rayon Sport iri kubonana neza, zamuka ku ruhande rw'iburyo, wari y'iburyo